大家平安，有家vai tu chua ka jam naman na makai jinana sulivat. Saka tu chua ka jam naman na ruja supui na kai nuat sama si imazai toa vina atsan, imazai toa tapuru ka tu tiro sulatan imazai toa ita karam pa tu tapuru ka tu warwa karam. 创世纪13章1节到18节。Katsui ni Puran sekel katwa nama-nama penolat. Kemasi iti putu sa vai kapasa viril itu navanavalan tua kajunangan ni pasa kanan. Ai chua tia Puran na mangwa chau lia warawa cha muji king katwa king. Ka virilanga sekauma la kemasizwa sa pada la viril sa laidet tua inalani i puteri i vicikadan tua i pasa puteri katua i air itua kinaizwanan ni maju ka tesangas saka mavana sinam papatavangan tua semas ka sicuayan sa talu zuanga di maju dehai toa semas tirut macucur kati aporan saka namaya uta liawa rawa sa luang katwa iu saka izuang uta semekel katwa marka sa sekaulan liawa rawa sa luang katwa iu nuazwa mata dosa sekelan sa ini kanga majalun azwa kajunangan izwa wagwan nya maju manasika marivu-rivu sakamaya marka saskaulan ni yaporan katwa marka saskaulan ni rot tuazwa izwana na sekanan katwa pilis cau izwa pai ibu ti yaporan terot titen tak semekelan iten ini ka nangwa marivu iten nakuya utano marivu atasa sekaulan aisu nangwa mata tukuda iten pai patsusun sun tusa kajunangan tali aca ravas no pinili esun toa i pasa navar kikena pasa viril no pinili esun toa i pasa viril ikena pasa navar ayain pai patsun tirut palarivu-rivulun sa patsun timaju toa zwa kazatana puringet-ringet kemasi toa pana i yuridan apate toa pinaka sur kajunangan maru mavana zwa uma iting saka maru kajunangan iti putu mapazalum sakamaya toa zwa inianang ka uripin noa semasa zwa inalani sutumung katwa i emora pai pinili tirut azwa kazatan i na lemavingan tua pana i yuridan sang sekauma la pasa te kasdas namai tutsu pina tatukudakudan ya maju mandusa tiapuran talu zonga i kanan tirute talu tua inalan itua kazatan lemavingan tua pana pai sa talu zuanga di maju i dete tua inalani sutumung asu sutumung acau nakuya rawat saka paramu pasariu tua semas ka vaika nga kitukuda tirot ibu semas te yaporan patsunu palarivu-rivulun kemasitwa su kinaizwanana pasa katsdas pasa karedep pasa navar
pasa viril. Aichu asu pasusunan kajunangan. Uriku sipapu kajunangan tanusun. Katuasu tevuri viril. Tu uri masan nimu nanga pate parau raut. No makasupu cau tua inubulan kajunangan ki makasupu tua su tevuri ayat tua uriku papa turuvuin asu tevuri gatsadu vaiku jarava su taichua kajunangan uriku si papu kajunangan tanusun ayaim. Pai migatsa leti yaporan sa revurin sinan tapau sa sekaumala seman hipirum ai dedet tua pinaka namasang paravatsa kasyu i mori. Pai seman papacavangan uta di maju izwa marva tua sebas. Aichu开暖什么？你们在段创世纪13章1节到18节。都说个咱们西尼布达万讲的经，我们分手吧，西那亚讲的经。亚伯兰与罗德的分手比较像今日我们所认知的分家。虽然亚伯兰和罗德是一个大家族下的2个不同家庭。但亚伯兰对待罗德犹如父亲对儿子般。亚伯兰看到自己的牧人和侄儿的牧人有摩擦，让他毅然做出分家的决定，并给予侄子优先选择权。对比现今社会，常见人为了分家而家庭撕裂，或为争遗产而失足对簿公堂。由此来看，亚伯兰不论在古代或现代，都可说是分家的模范生。毕竟当时的文化，一切都是长辈说了算。分家时也是长辈有主导权。然而亚伯兰却把选择权交给晚辈，因他视罗德为至亲，不愿彼此争吵。亚伯兰对罗德说：“这一大片土地在你眼前，你选右边，我就选左边；你选左边，我就选右边。”人总是习惯为自己争取最大利益。罗德毫不客气地选择他看为好的约旦谷平原，因为这平原水源充足，好像伊甸园。罗德离开后，上帝向亚伯兰显现，应许要把他所建的土地都赐给他跟他的子孙，并应许他的子孙要如尘沙般众多。于是亚伯兰迁移到希伯伦，并建造祭坛敬拜上帝。不论分手或分家，都是看似容易却是困难的事，因为有许多需要考量的情况，除了情感上的舍不得，还有金钱、利益上的难以割舍。在此前提下分手，难免让人有依依不舍或愤愤不平的情绪。和平理性的分开实属不容易。对于分手这件事，亚伯兰为我们立下好榜样。当他交出选择权，不把自己的利益看为首要，结果反而迎来更多祝福。这些祝福是上帝主动赐予的。分手不一定是不好的，有时反而能迎来更多的祝福。在该分开的时候，毅然决定分开是明智的抉择。在能选择的时候交出选择权，却不是容易的事。亚伯兰因为知道上帝所许愿的是什么，选择放手，反而让他得到更大的祝福。愿上帝帮助我们交出选择权，不是取决于自己的喜好，而是为了上帝的许愿。喜那亚讲经读出啊，大家的心把拉来呀，把什么都讲点。Saka tu sua kajam-jaman aurujaki teman-teman，我能以上帝的喜欢作为选择的依据，
在该分手的时候做出智慧的选择吗？Sinaya tianutin tu suaka zaman-zaman aurita kinumnami daya saka kainuli，赏识一切的上帝，求你使我在必须做选择时，有智慧判断对错，行所当行，得蒙你许悦，奉主耶稣的名祈求，阿门。Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama kajina misalnya selanga semupu kilaroi toa kainua semat latina napa ene saja pasusu toa mana sini tulu nuata semat masalukan tara idu aku dara levan nuat semat pasailing mingumi kisenai nuat semat janutina mapolat ayakana pasemarau papupicul janutin tisu natiakan sakala tinana suliva tu suat jakini adavan Raja 平安